Mwaramutse neza mbifurize igitondo cyiza welcome back nitwa Eric Manishimwe ni mu makuru agezweho kandi abagenda agarukwaho hirya no hino mu karere ariko kandi twibande ku makuru agaruka mu burasirazuba bwa Kongo ubwo turavuga i Bukavu mu duce twagiye dufatwa mu mijyi mikuru, tugaruke kuri Goma, tugaruke cyane ku bigezweho muri aya magingo aya ngaya kuko ubu tuvugana ibihugu birimo Amerika, ibihugu birimo Uburusiya byatangiye gusohora amakuru ashobora kuba yerekana ko byiteguye gufasha igihugu cya Kongo mu byo kiri kunyuramo byose, ariko kandi mu gihe hagize ibikurikizwa n'iki gihugu. Ku mugoroba washize rero hari isa 11 hari nanone ku itariki ya 19 z'uku kwezi turimo kwa kabiri mwaka wa 2024 nibwo gisirikare cyangwa se igihugu cy'abarundi cyabashe kuba cyakwakira akayabo k'amamiliyari y'amafaranga y'amadolari nyine yakiriye aturutse mu gihugu cy'Ububirigi nk'imfashanyo nyine igiye gufasha Burundi kwizahura mu bukene ndetse no kuba bafasha igisirikare cyabo mu bijyanye n'intambara, mu bijyanye no kurwana ndetse n'ibindi byinshi bigiye kure. Iyo ni inkuru nayo turi buze kugarukaho muri aya makuru yacu, ariko kandi nka Fura TV Rwanda nk'abantu dufite ubwino bwinshi, reka tubabwire yuko mu by'ukuri abanyamulenge basaga 1500 bari bafungiye mu gihugu cy'u Burundi, bari hejuru y'1500 mubabare kuko 1500 amaginga y'ubu tuvugana nibo bamaze kuba barekurwa mu by'ukuri bagakurwa mu maboko y'igihugu cy'u Burundi. Hari abanyamurenge bari baratuye bari baragiye bahunze mu gihugu cy'u Burundi, bahunze iyi ntambara nyine irimo irabera muri Kongo cyangwa mu burasirazuba bwayo. Bamwe muri bo rero bagiye bafungwa mu buryo budasobanutse, ariko nanone umwe mu bakuriye abanyamurenge cyangwa se mu bashinzwe kuvugira abanyamurenge nk'abaturage yabashe kuba yakwandikira Neva, uwo ni perezida w'abarundi, amusaba yuko abanyamurenge bagenzi be baba bafungiye muri iki gihugu barekurwa. Abasaga 1500 bamaze kuba bafungurwa tayari, bamaze kuba banagera ku butaka bwabo ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo. Bamwe bamaze kuba bashika muri Kongo. Yes, twihuse cyane rero niki kiri kuvugwa n'amahanga, niki kiri kuvugwa hirya no hino. Ese ku Rwanda nyuma yo gusesa amasezerano yarwo bigahita byimukira mu Burundi gitaraganya, byo bishatse kuba byasigura iki ku rugamba cyangwa se ku ntambara irimo gusununwa cyane bivugwa ko ishobora kuba isaha n'isaha? Byo birasigura iki muri rusange? Byo birashaka kugaragaza iki? Byose turi buze kubiva imuzi n'imuzingo, turagenda tubabwira akantu ku kandi, amakuru atosoye, amakuru acukumbuye kandi cyane. Byose ntimuze gucikwa, ni kuri FRY TV Rwanda. Nge nitwa Eric Manishimwe, ntimuze gucikwa, this is your TV. Yes, twihuse rero nubwo igihugu cy'u Burundi cyakiriye aka kayabo k'amafaranga, twibukiranye yuko M23 iri mu nzira yayo yerekera Uvira. Ahangaha rwose ni neza ujya ku gihugu cy'u Burundi, neza kuri frontiere. Abarundi benshi ndetse na bamwe mu bashinzwe ibya politike ndetse n'inyungu z'iki gihugu baravuga ko M23 niramuka ishitse muri Uvira ishobora kuba byagora abarundi kuba babona essence ndetse n'ibindi nyine, kubera ko amafaranga makeya babona ariho aturuka hafi aho ngaho. Yes, byihuse cyane rero uwo bita General Neva akimara kubyumva cyane yahise avuga ati reka noneho abanyamurenge ntangire mbarekure. Twakwibaza tuti yabitewe n'ubwoba, yabitewe no kuba ashaka amahoro, cyangwa nuko n'ubundi yabonaga M23 ishobora kuba irimo kumusatira? Yes, na nyuma yuko rero mbere yuko aya mafaranga y'imfashanyo aza muri iki gihugu, reka tubibutse yuko rwose abasirikare benshi batandukanye bakomeje bagenda bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, kandi koko mu by'ukuri bagaragaza buryo kibabayeho nabi kurenza abasirikare ba Kongo. N'amakuru twicukuriye aturuka muri Somalia, abasirikare b'abarundi bari muri Somalia bangaba rwose
bavuga ko bamaze amezi 16 nta biribwa, nta myambaro, nta buzima bafite, cyane ko ubuzima bwabo buri kugorana cyane, dore ko niyo rwose bavuze ko bafite urugendo rugaruka mu gihugu cyabo ntacyo igihugu kibafasha. Ni kimwe rero n'abasirikare b'abarundi bafatiwe mu gihugu cya Kongo, abo nabo kandi baje kuba batangaza yuko rwose bemerewe gusubira iwabo ku butaka, ariko igihugu nticyagira icyo kibamarira. Ese imfashanyo igiye kuza, ese imfashanyo iri mu nzira cyangwa se yamaze kuba yahabwa leta y'u Burundi ishobora kuba yafasha igisirikare cy'abarundi nacyo tukakibona mu yindi sura nshya? Yes, byaje bitinze, bindi bizagurwa, bazitoza, byose bizafata igihe. Ayo ni amagambo agarukwaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, batavuga rumwe ku buryo aba barundi bagiye kwifata ndetse n'uburyo bagiye kugenza iyi mfashanyo. Byihuse cyane rero abanyamurenge 1500 ndetse n'abandi barengaho bari bafungiwe mu gihugu cy'u Burundi bamaze kurekurwa bidasubirwaho, ndetse hasigaye bakeya batararekurwa. Gusa nanone abarekuwe twumvikane neza ko barekuwe iyi mfashanyo itaratangwa kuri iki gihugu. Ese bishobora kuba byasigura ko hari abagiye gukomeza gufungirwa mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa n'ubundi bararekurwa nk'abandi bitahire ku butaka bwabo? Byose reka tubihange amaso, byose reka dutegereze turebe n'iki kiri buze kuvamo. Amakuru yo nakatasiba kuboneka kuri Fly TV Rwanda, amakuru tuba turi nayo kandi ku bwinshi. Icyo tugusaba ni gukora subscribe, gukora share ibiganiro byacu ukabigeza hirya no hino, abantu bakadukurikirana 5 kuri 5. Reka mu kanya tugaruke tubabwira uko byifashe hagati y'u Rwanda na Kongo, Ububirigi, Abafaransa ndetse na Amerika, uko byifashe nyuma y'uko Amerika imaze gutangaza byeruye ndetse n'igihugu cy'Uburusiya ko biteguye kuba bafasha igihugu cya Kongo mu buryo bwose bushoboka. Amakuru atosoye kuri byo reka tuyababwireho. This is FLY TV Rwanda, amakuru adasize ivumbi, amakuru acukumbuye, byose turi hamwe kandi ntabwo muteze kubibura. Ntitwibagirwe kubabwira ko M23 iri mu nzira yayo yerekera neza cyane ku mupaka wa Kongo n'u Burundi, aho rwose irimo irajya gushaka uburyo bwose yafunguza cyangwa yabohoza bene wayo bafungiye muri iki gihugu. Yes, ni mu kanya gato cyane. This is FLY TV Rwanda, ntimuze gucikwa. Bamwita Felix Antoine Tshisekedi yagaragaje ndetse yumvikanye mu nama y'umuryango w'abibumbye ataka cyane, asaba ibihugu nka Amerika, asaba ibihugu nk'Uburusiya imfashanyo ku rugamba, cyane ko yayisabaga yitwaje ndetse anavuga yuko igihugu cy'u Rwanda ndetse gifatanyije na M23 bikomeje guhungabanya umutekano mu duce twafashwe nyine muri Uburasirazuba bwa Kongo, cyane ko yavuze ko i Bukavu ndetse n'i Goma hari abantu benshi ngo barimo gupfa, bishwe n'inzara, bishwe n'ibibazo bitandukanye ndetse no gufatwa nabi, cyane ko ngo kuva M23 yafata utu duce nyine yamaze kwigarurira ngo abaturage babayeho nabi, bihabanye cyane n'ukuri cyangwa se ibigaragara hirya no hino. Makuru atangazwa n'ibinyamakuru bikorera i Goma byose bikomeza bigenda bitangaza yuko rwose mu by'ukuri nta hantu ndetse nta duce dufite imiyoborere myiza muri Afurika nka Goma ndetse na Bukavu, bitewe n'ibyo abaturage bagaragaza. By'umwihariko imyigaragambyo imaze igihe kinini ikozwe n'abanyekongo nyine batuye muri utu duce, cyangwa se abanyamurenge ndetse n'abandi benshi batuye muri utu duce, bavuga yuko batangaza ko umutekano n'amahoro wabaye mwinshi cyane kuva M23 yakandagira kuri ubu butaka. Yes, Tshisekedi rero agakomeza asaba Chad n'ibindi bihugu bitandukanye ko byamuhereza umusada bikamufasha kurwana n'uyu mutwe witwaje intwaro M23, ariko kandi abandi bakayita Alliance Fleuve Congo. Baravuga ati rwose ndaremerewe, mfite ikibazo ndetse nkeneye umusada kugira ngo ndebe ko nakwigobotora umwanzi ukomeje kwangiriza imibereho y'abaturage banjye. Nibyo biri kuvugwa hirya no hino, ariko kandi ibihugu birimo Amerika, ibihugu birimo Burusiya byo byamaze kwemeza yuko mu gihe nta gihindutse biri buze kuza
byifuza kuba byatanga umusada ku gihugu cya Kongo, ubwo ni RDC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, byihuse cyane rero M23 mu nzira yayo mu birometero bike cyane irimo irasatira kuba yagera muri Uvira. Ahangaha rwose ni ku mupaka neza ujya guhuza Kongo n'u Burundi. Byihuse M23 irimo irarwana inkundura iri mu nzira yerekera Uvira. Abarundi abasirikare b'abarundi beregereye Uvira ndetse n'abari muri Uvira bose bamaze gukwira imishwaro, bashwambagaye bagiye, ndetse igihugu cy'u Burundi nacyo kirimo kiratabaza cyane ko gishobora kwatakwa na M23 haramutse hatagize igikorwa. Ngayo nguko ngaya makuru arimo aravugwa hirya no hino mu karere mu bihugu bitandukanye, ariko kandi reka tubabwire yuko yes, andi makuru turimo turakurikirana 5 kuri 5 turibuze kuyabagezaho mu mwanya uri imbere. Iyi ni Fly TV Rwanda, tuba tugira ngo tuhababere 5 kuri 5, ariko kandi mukore subscribe, muduhe ibitekerezo byanyu, hanyuma tukomeze natwe dusonge mbele. Yes, mu kanya gato rero turibuze kuvugana cyangwa se tukuganira neza ku by'inama y'umuryango w'abibumbye Loni, icyo yatangaje ku ntambara nyine cyangwa se ku byo ibi bihugu biribuze kuba byafasha Kongo kwigobotora M23 cyangwa se n'ubundi harasabwa ibiganiro. Byose muri buze kubikurikirana kuri Fly TV Rwanda. Gusa reka tubabwire ngo turabakunda. Ciao ciao.